Ngiyakubingelela-ke ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho-ke ukhona khona ufoleke lithuba lekulalela naye i-Rhapsody yemaqiniso lokwencwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC lo mhla ngilesine 9 kuJanuwari 2025 lamuhla umfundisi Chris uthi kukholwa nekukhonda. Amen. Mateyu 15:22 uthi umfati labe ngumKhenani wakuyo leyo ndzawo weda kuJesu akhala athi ngihawukele Nkosi imvodzana ya Davide imvodzakati yami ibhefu elidimoni kabi. Amen. Letimfuventefu letimbili letendlulile ngetimfuhlakalo letimbili letibalulekile nemthandazo kuphakamisa ngetandla tefu nekuthandaza ebusuku kukhona-ke nalenye imfihlakalo ngemthandazo lehlobene nekukholwa nekukhonda. Asengikuchazele lendzaba lejabulisako lesebhayibhelini. kuMateyu 15:22 sifunza ngemfati waseKhenani lowacela lusito kuJesu. Lesimo bese sibi kakhulu, imvodzakati yakhe beyicindzetelwe lidimoni futhi bodokotela bebangakhoni kumsita. Nanoma bekamncenga Jesu akazange amphendvule. Livesi 23 lithi kepha Jesu akazange amphendvule. Lokuthula kweNkosi akuzange kumcedze amandla lomfati njengoba bekasolwa ahlupha lapho. Bafundzi baJesu abazange bamnake ngakho bamncenga ukuthi amcoshe lomfati ngoba yabehlupha. Jesu waphendvula wathi angafunyelwa kulabanye kodwa ngifunyelwe etimvini letilahlekile taka-Israyeli. Mateyu 15:24. Ngaphandle kwekuvumateka lomfati wancuma wengeta-ke kukhona avumise esicelweni sakhe sekukholwa. IBhayibheli lithi wefika wakhuleka kuJesu wathi Nkosi ngisite. Mateyu 15:25. Ngaleso sikhathi inkulumo yabo yashintsha. Jesu wase uthi akukalungi ukuthi sithathe ukudla kwebantfwana sikunikete tinja. Mateyu 15:26. Kodwa lo mfati akazange ashintshe isinqumo sakhe kodwa wachubeka wakhombisa ukukholwa kwakhe ngekuthi athi yebo Nkosi uqinisile kodwa noko netinja tiyawaphola emavuvuluka lawa etafuleni. Mateyu 15:27. Imphendvulo yakhe yaveta kukholwa kwakhe lokukhulu kanye nekutfobeka. Evesini 28 Jesu wamncoma wathi mfati kukholwa kwakho kukhulu akwendeke kuwe lokho lokufisako. Lemvodzakati yakhe yalapheka ngaso leso sikhathi. Lendzaba iveta isifungo lesibalulekile kukhonda noma imvumiso ingaba sihluthulelo lesivula timphemvulo letivela kuNkulunkulu. Nangabe kubonakala shengathi kude lokho akusho. Kukholwa kwalomfati kanye nekuvumisa kwakhe uNkulunkulu ngikucinisela waholela ekutheni ende lesimangaliso. Uke wathandaza yini kwaba sengathi awuzange uvume eNkosini? Uyafisa yini kuva uNkulunkulu? Shengathi kude imphendvulo ayitholakali. Yenda lokho lokwendiwa ngomfati ngekukholwa khondani iNkosi ngalokuphelele naye kwethembeka futhi ndawuthola imphendvulo. Haleluya. Uchubeka nesifungo sefu ungafunza Johane 4:23-24, Mateyu 15:22 kuya 28 namaHebrews 11:6 natihlabelelo 34:1. Amen. Kulesikhathanyana kwesithathu ngumthandazo utawusha emva kwami uthi Babelo othandekako ngiyakukhonda futhi ngiyakuvumisa. Nkosi yaphakadze ngatimulo. Lokunguye yeva uNkulunkulu lohlakaniphile naloluqiniso. Lonemusa longcwele lolungile. Lohlobile nalomuhle. Ukhulu bakho nemandla nelivumo nebukhosi. Nekuhlonishwa konke ngekwakho. Uphakeme ngetulu kwako konke. Futhi ngincoma ubukhosi bakho futhi ngiyakuvumisa. Ngetibusiso takho nangemisebenzi yakho lemangalisako ekuphileni kwami nasemhlabeni wonke ngegama likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yelomuhla. Amen.